وأغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني حميد يا مبدي يا معيد يا دنيا ذا العرش المجيد يا رب عامل لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اكتب اللهم السلامة والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا أجمعين خصوصا keluarga besar Bahagia khusus keluarga besar Hasil Group khususan keluarga besar kerukunan keluarga Bakumpai khususan keluarga besar Pantai Golongan Karya Kota Banjar Masjid birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin khususan ke Bahiya Bina Almarhum Haji Abdul Samad Sulaiman ibni Haji Basirun wal almarhumah ummina Haji Siti Nur Hayati binti Haji Anamdullah wa usulihim wa burihim wal muntasibina ilaihim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ilahi la